Harimu baria baritanaga ndwanda cia Meru ni bonanitie kurega kung'anirwa kwao ni untu bwa gutezanirwa ni nkiama ya gutegera misara SRC. Akiaria Jesse Mwiti uria ni mutumiria na mwarimu agwatanirite na atongeria bangi augite arimu ba Meru batongerwa kigina kia umu ya arimu bangi ba North Eastern nandi ni bakuromba atongeria ba Meru gukiria kaju kao kubatetera. Sukuru imwe kaunti ya Meru iria cietherwa ciri guntu gukumo mathina ni ja maingi jaria aritwa arimu na kinya aciari bakurukiraga ngerekano sukuru imwe kwithwa ciri guntu ne gutina ruji stima barabara wagayibokaria na mantu jangi jara jainyiria kithomo na watwika ja maingi batikwo no tethio kuma thirikari. Igitumiki mwarimu Jesse Mwiti uria kinya ni mutumiria aria mona antu bangi bakwira commission ya SRC tayo ya mishara na marupurupu itigere igwikira ntere imwe cia kaunti ya Meru kiri gitengo kia guntu kuria kuri umo taku and ship areas na bobo gatethia kithomo nkimantu ya SRC imponete bakirevise iriria and ships then ya Kenya yonde ni tonete areas nyingi ya Wajia tonete areas nyingi ya Isiolo Marsabit they to extreme and ship areas na inge moderate areas yontoka Jiando and Kisumu and the rest county se komi ile and ship extreme na county se komi ile and ship moderate mbu antona party ya Meru kinyemwe yekirike and ship areas na uninko menya Meru nyingi cia Meru indene ya and ship okambia kuma Bore lower part okambia kuma Tigania West lower part Tigania East lower part Igembe Central lower part na Igembe North lower part those areas usionde in a and ship ene mno ndio mora affected we bethankeria Isiolo county lakini tana part ya Meru mbu transport ya kwa bwankantuko imana 5 2 and 4 kwa Meru ilelwe sana kemantu ne and ship na inkwenda sikuwa choto kumakira and ship na bo atongere baria bathuri kuma bunge gwitia ngavana na senator bakirwa ni babateri gutetera untu bu antona Meru ke list ntona ngavana beto bakiaria ntona MPs beto bakiaria ntona senators bakiaria ntona menrep bakiaria andwa Meru iba mami no ntu batome abo kwendelea then Meru county inkobori kaito thai tukume skuru chieto ile kontoko thogu then and ships ikena to bako benefit Kenya inge ke benefit tombo benefit party inge cha Kenya ke benefit kuma and ship ile lomono then county to Meru ni okwanje tutu and ship buru then Kenya party inge and ship the most affected eta je Kenya na to go bond Isiolo eta party inge ya na to go bond Isiolo na asa India bori ukeda ide chieto itikinya marketi itikinya barabara utikentwekara akonto ko thirikari yetu to boromba please mandoni and ship ina fasi enje kumechukuru chieto kire and ship kaiteneka bongi nko ya thirikari itwena subject 14 ira integrated ira 9 subject na mwanka thai integrated books itaiya ndio thirikari atire ito integrated books tondo kesele basira nkoro ikena to mya benefit anabeto saidi ne kithomo ito ya thirikari ya Kenya yo kithomo very serious ndio na yo kithomo anje jokes mono na oninga ita mwarimu nkuthura no ntinko ni ba misiusi mwana weto urari innocent na orote kia komenya ito kwenda mwana we the right quality education ikenda ba ko benefit rojo nikenda ro mo favor kwetha to ya KCBE ya CBC inko ya thirikari kithomo ka CBE kumbe kwa empowered kumbe kwa implemented well kenda ketethia mwana it is a costly education kire achiari na ibo thoki mono kwetha mwana atikwa na mauku kwetha mwana atikwa na the resources thirikari kikumenja yo education invest money in education mongotire kithomo kia CBE kikobua kinya eitara raisi oriria aciari mantu akithomo aciari mabawire ikibui lakini kitabui na mwanka thainyo kategera kithomo kiuka cwana ana bau betete mwanka thaitu temenye nyeiko temeina bakarieria kaina betete mwanka thai aciari baingi bakore moikio kite kuombekana. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru.